Alright. Muraho neza, murakomeye, ndabashuje kandi mbifurije kugira ubuzima bwiza buzira umuze, ahazaza heza hazira uburwayi. Njyewe rero tugiye kuganira kuri project ya ED Plan sponsored by AIM Global, ni Gold Executive Health Coach, PhD Millionaire Sacco Food Specialist Epidemiology Candidate at University of Rwanda, Dr. Emma. Tugiye kureba rero kuganira kuri ED Plan, ino project ifasha abantu kubarinda indwara zitandura, non-communicable diseases. Yatangiye kubikora muri 2006 kugera muri 2014 na 5 memu na 2021. Kuva iyo myaka yose, kuva 2014 ugera 2021, yafataga igihembo nka projet nziza cyane kiba buri mwaka, kitangwa buri mwaka, ikagifata nka project yabashije kugira social impact yahanganye n'indwara zifata abatuye isi. Yatangijwe rero n'aba bagabo batatu, Dr. Ed uyu uri hagati, akaba ari inzobere mu by'ubuganga, akaba n'inzobere mu by'ubucuruzi. Yahuje ibyo bintu bibiri, atangiza project nziza cyane irinda abantu uburwayi ndetse n'ubukene. Uyu rero w'ibumoso, Engineer Francis Miguel ahagarariye Departement ya Finance, na uyu w'iburyo John Raymond Aspirin akaba ahagarariye Departement ya Marketing, cyangwa y'uburyo izi produits ziba distribuye zikagera ku bantu bazikeneye hirya no hino ku isi. Iyi projet rero mu Rwanda ifite icyicaro gikuru ahangaha mu nyubako izwi nka Makuza Peace Plaza, ariko dufite n'ama branch agiye atandukanye mu turere tugize igihugu dutandukanye. Iyi projet rero yatangiye nyuma y'ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'inzobere ku buzima baza OMS, babona ko nibura miliyoni hafi 9 n'igice bapfa buri mwaka, every single year, kubera cancers zitandukanye, iz'amabere, iz'inkondo y'umura, iza prostate. Memu n'abantu bangana na miliyoni 8 bo bagapfa buri mwaka bazize malnutrition cyangwa imirire mibi. Izi ndwara zitandura nazo ziri ku isonga mu zica abantu benshi, akaba ariyo mpamvu batangije project. Nyuma y'ubu bushakashatsi, izi ndwara zose berekanye ko zizamuka umunsi ku munsi biturutse ku mirire, fast food, ku mibereho ya stress, ku ikoranabuhanga, ihumana ry'ikirere, ihumana ry'amazi, memu n'imiti myinshi, teratoma modeli n'abantu bakoresha, berekanye ko biri mu byica abantu benshi, nubwo ari ibintu bikenewe mu buzima bwa buri munsi kandi umuntu ahura nabyo ubuzima bwa buri munsi. Ariko inkuru mbi nuko berekanye ko izi ndwara zihitana abantu zose, ibingibi nibyo byonnyi by'ubuzima, by'umubiri, bya serire biri inyuma y'izo mfu zose. So rero berekanye igisubizo. Nyuma ya buriya bushakashatsi begera abafatanyabikorwa bakomeye cyane, bakorana inyunganiramirire cyangwa produit nutritive zifasha gukosora no guhangana n'ibibazo biterwa n'iriya mibereho. Dufite rero produit ngiye kubereka imbere, ziri mu moko 4, izikoze n'ibinini en forme capsulaire, ariko zikoze mu mbuto no mu mboga nka régime alimentaire. Hakaba zikorwa n'uyu mufatanyabikorwa wa mbere wo muri Amerika, Nature's Way. Tukagira n'undi mufatanyabikorwa ukora iza beverages z'amazi cyangwa se umuntu anywa nka siro, DSM n'ubwi Burayi. Uyu mufatanyabikorwa Weida udukorera izo kugabanya ibiro n'ibinura abantu bafite imibyibuho ikabije, na IMS Life Science dukorera iz'amasuku. Dufite rero n'abafatanyabikorwa b'intakoreka cyangwa se b'intakorwaho, ba checking ubuziranenge bw'izi product, kugira ngo barebe ko product zujuje ubuziranenge nta kibazo zateza abantu.
zabaye approved ku rwego mpuzamahanga. VCAPS Vegetarian Caps ni ikigo cya Amerika gitsura ubuziranenge kuri produit vegetatif. Halal ni council cyangwa se ikigo cy'Abarabu gisatifyinga cyemeza ko produit nta haramu zirimo. Kosher ni ikigo gisatifyinga produit ko zuje ubuziranenge muri Israel. Ni ibigo bikomeye cyane FDA, Food and Drug Administration, Rwanda Bureau of Standards, ni ibigo byemeje ubuziranenge bw'izi produit nababwiye zirimo informe capsulaire, informe de beverage ndetse n'ama weight loss product zo kugabanya ibiro n'ibinure n'iz'amasuku personal care product. Ndaza gutangira rero mvuga urugendo kampani yagiye ikora kuva ihereye muri Asia, Philippines, yagutse muri Afrika, i Burayi, muri Amerika. Ni kampani iri global, ikorera mu bihugu bitandukanye, igiye ifitemo ibyicaro, amasite. Izi produit zose zibonekaho. Number 1 product antioxidant ya mbere iba hangaha muri project ya Ediplan ni C247. Iyi se ivuga ya serire amasaha 28 iminsi 7 74 sur 7, akaba ari produit proteja irinda ikanavura serire iminsi yose, amasaha yose igihe wayikoresheje uburi safe. Irinda serire, ikayigaburira, ikayongerera ubudahangarwa, ikayishyigikira mu kazi kayo, ikayigaburira, irinda indwara zifata umutima n'amakanseri y'amoko atandukanye kubera ifite ibintu byinshi cyane major ingredients ziyigize zifasha umubiri mu buryo butandukanye. Vitamine zifasha mu budahangarwa, amino acid zifasha kugira self recovery, imbuto n'imboga zikora detoxification, zikoza amatoxin, mushrooms ziziha ubudahangarwa umubiri kuri kanseri no kuri virusi, digestive enzymes zifasha umubiri kutagira ibibazo bya constipation, ivutu, amara no kubyimba inda biturutse ku amibe. Memo n'ama essential fatty acid meza dissolvinga amabi, ibinure bibi cyane mu mubiri. So navuga ko rero iyi product ari nziza cyane, ariko ibamo n'imizabibu ituma ino produit igira anti-age na longevity polyphenols z'amoko atandukanye, bigatuma itemerewe n'abamama batwite, abonsa ndetse n'abana batoya kubera abagira malnutrition. Iyi complete ni murumuna wayo, akaba ari produit nka C247 ariko itagira longevity polyphenols na anti-age z'amoko atandukanye, nta mizabibu irimo. That is the meaning. Iyi complete ku ndwara z'ubuhumekero, indwara z'ama asthma, amasinizite, ibituntu, angine, indwara zifata zishingiye ku maraso, blood based diseases nk'umutwe udakira, umutwe uruhande rumwe, anemie, leukemie. Iyi complete ku bantu bagira complication de règle, indwara z'uruhu. Iyi complete, it is a number 1 antioxidant product. Restore Life izina ryayo rivuga akazi ikora, irarenovera, ikazura, ikubaka amaserire bari gusinzira, igakangura yayandi bari gukora nabi, ikanaringaniza imisemburo mu mubiri. Tukagira rero na Corredas cholesterol reducer nziza, yoza ibinure, ikarinda umutima, imivuduko y'amaraso, imibyibuho ikabije n'abantu bafite cholesterol mbe mu mubiri. Iyi ngiyi ni nziza cyane, ibamo DHA ifasha ubwonko ku bantu bibagirwa bageze mu zabukuru. My Choco ikaba ari kombinezo ko ya complete bashyizeho aka oderi ka shokora ku buryo abana n'abandi bantu badakunda iri informe y'ikinini yifatira iyi informe ya jus ya siro, akakanywa gashyushye, kakarinda umutima, kagafasha kugira amaraso, kuringaniza amaraso mu mubiri, kakanafasha kandi abantu batagira peti, abana batarya babuze igikuriro kubera kutarya. Iyi coffee live na recline coffee, cappuccino, latte, original na sugar free ni ya complete bashyizeho oderi ya coffee. Ikindi bashyiraho powder cyangwa se alkaline powder ifasha iyi coffee kuringaniza acide mu mubiri, mu gifu, mu myanya y'ibanga ku bantu babuze urubyaro kandi ari normale. Ndetse kandi hakanabamo ya complete itumi ari igira ama phytonutriment, ikagira emotion sexuelle, ikazamura ubushake, ikafasha karite na quantité by'intangangabo ku buryo usanga umuntu ahagaze neza, igafasha kuregera cyangwa se gutunganya umura n'intangangore trompe ku bantu bafite ibibazo bya matrompe z'amamyome. Hanyuma iyi coffee ni nziza cyane, na balance acidité, igafasha n'abantu baba diabétique. Hanabaho kandi rero
iz'amasuku masculine wash ibamo antibacteri, anti-champignon na antivirus, ku buryo abantu bagira probleme z'amashampinyo, z'imvuvu, ise, ibibazo by'ibifaranga, ibibazo by'ama-infection. Iyi masculine wash irafasha abantu bapfuka bakanatakaza umusatsi imburagihe. This is a personal care product. Abantu rero baba interested, mushobora no kubona amakuru arambye cyangwa se arambuye, more information kuri www.empoweredconsumerism.com cyangwa se www.alliancemotionglobal.com. Have good health.